Pemirsa ring wewidangan Pura Besakih Rendang Karangasem, wenten Silitunggil Pura sane kepercaya genah melingih ide Sang Hyang Naga Taksaka. Pura inucap megenah sawetara akilo saking Pura Pendataran Agung. Iri ketaler wenten pos pendaftaran majeng krama sane jagi mendaki ke Gunung Agung. Pura Pengubengan, Pinaka Silitunggil, Pura sane megena ring wewidangan Pura Besakih, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali. Pura inucap genah melinggi ide Sang Hyang Naga Taksaka, sane kepercaya micayang kesukertan jagat. Umat Hindu sane pedek tangkil ke Pura Besakih, talersi dengan ngaturang sembah pengubaktian ring Pura inucap. Sane megena sawetara kilometer saking Pura Penataran Agung, ring wewidangan Banjar Batu Madeg. Pura puniki keempon pemerintah Kota Denpasar. Ritat kala Pujawali, samian perbeyaipun rau saking Pemkot Denpasar. Sawetara pelinggi ring Pura Pengubengan, inggih punika pelinggi Patme, pelinggi pengayengan ide Betara Giri Tol Langkir Gunung Agung, pelinggi Meru Tumpang Solas, pina kelinggi Sang Hyang Naga Taksaka, wenten taler pelinggi Gedong Penyimpanan Perlingga, pelinggi Panggungan saha pelinggi Bali Peselang, Bali Pewadan, miwa Bali Piasan. Pujawali ring Pura Pengubengan kemargiang nyabran 6 bulan apisan, inggih punika ring Raina Budo Cemeng Kelawu. Raris ring jabo sisi Pura Pengubengan, taler wenten pos jagal petugas loket. Majeng krama sane jagi menek ke Gunung Agung. Para pendaki ketanya nih pacang ngaturang sembah pengubaktian utawi matur piuning ring Pura Pengubengan sedurung mendaki ring Gunung Tol Langkir. Ari Wiratmaja, Bali TV.